سوال نوبتی از ابرار الحق از کشمیر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبهه‌ای نیست که الله متعال به تو کار خیر نصیب کرده است. الله این عملهای خیرتان را قبول گرداند. محترم دکتر، امروز می‌بینیم که چقدر زحمت‌ها برای بدنام کردن مسلمان‌ها صرف می‌شود و خود مسلمان‌ها روز تا روز گمراه می‌شوند. مسلمانان علاقه از هر جهت ضعیف شدند، خواه در ایمانشان، خواه در توانمندی و خواه در دانش. در هیچ یک لحظه تاریخ با مسلمانان این حادثه روی نداده بود. سوال من این است: مسلمانان چگونه میتوانند میراث خود را از نو احیا کنند؟ چی باید کرد تا بزرگی پیشین امون را دوباره به دست آوریم؟ برادر درست قید کرد که امروز مسلمان ها از جهت ایمان و توانمندی و علم ضعیف شدند. ما ناتوان شده ایم. چی باید کرد تا بزرگی پیشتر امون را دوباره برقرار کنیم؟ برای برقرار کردن شأن و شرف پیشین مسلمانان امکانیت های زیاد موجودند. در این موضوع شما می توانید یک سخنرانی پورا آماده کنید، اما من برای این همه تفصیلات وقت کافی ندارم. اما می خواهم سه نقطه خیلی مهم را اینجا ذکر کنم که مسلمانان برای حل این مشکلات باید به آنها توجه خاصه ظاهر نمایند. اولا مسلمان ها باید به قرآن و سنت پیامبرمان صلی الله علیه و سلم برگردند. اگر گذشته را، یعنی زمان محمد صلی الله علیه و سلم را، زمان صحابه ها، زمان خلیفه های راشد را تحلیل کنیم، میبینیم که مسلمانان قدرت داشتند. مسلمانان در دنیا از همه والا بودند، تا آنجا که در زمان حکمرانی حضرت عمر رضی الله عنه، دومین خلیفه اسلام، دولت اسلامی گسترش یافت و الحمدلله توانترین نیروی جهان بودیم. امروز باشد به ما برعکس از بالا می نگرند، محکوم می کنند، انگشت اشاره می کنند، مسخره می کنند و من به فکر سوال دهنده راضیم. سبب این در آن است که ما از قرآن و سنت دور شده ایم. اگر باز به قرآن و سنت برگردیم، اگر به قانونهایی که در قرآن و حدیثهای صحیح پیامبرمان صلی الله علیه و سلم آمده است عمل کنیم، باز انشاءالله بیرق اسلام را در جهان میبرداریم. فقط تاریخ اروپا را خوانید، شما میفهمید که از عصر 8 تا عصر 12 دوره عصر تاریکی بود. آیا تنها برای آنها تاریکی بود؟ آره، تنها برای اروپایی ها، نه برای تمام جهان. موفقیت های بزرگی که مسلمانان از عصر 8 تا عصر 12 به دست آوردند به نهایت بزرگ بودند. تاریخ رو خوانید، میفهمید که از جهت علم و تکنیک از عصر 8 تا عصر 12 مسلمانان در سیاره در صف پیش از همه بودند. آنها گبر رو پدر علم کیمیا میدانند، هرچند نامش جابر ابن حیان بود، نه گبر. چنان که در غرب به اون نام لاتینی داده بودند، اصلا نامش جابر ابن حیان بود. همین طور در ریاضیات، استرونومیا، در فیزیک مسلمانان از همه پیش بودند، تا آن درجه ای که اگر علم و دانش آموختن خواهی فقط عربی را آموختن لازم بود. امروز شما به زبان انگلیسی کفایگی دارید، چون که زبان انگلیسی زبان بین المللی محسوب می شود. در آن ایام به زبان عربی نیاز بیشتر بود. برای گرفتن دانش بلند در علم و تکنیک عربی را دانستن شرط بود. امروز عموما این طور نیست، زیرا در آن وقت مسلمانان دولتی با قرآن و سنت اساس یافته داشته بودند. برای همین ما پیشوایان جهان، یعنی ابرقدرت جهان بودیم. دوم، الله در قرآن کریم در سوره آل عمران در آیت 103 می‌فرماید: همگی بر ریسمان الله چنگ زنید و پراکنده نشوید. ریسمان الله قرآن عظیم و حدیث‌های صحیح میباشد. این اول است. دوم، ما باید متحد شویم و از هم جدا نشویم. در این آیات قرآن دو تصمیم مهمترین برای تأمین پیشروی مسلمانان آورده شده است. همگان بر ریسمان خدا محکم بسته باشید و پراکنده نشوید.
аз ин рӯ қуръону суннатро маҳкам нигоҳ доред, ба ҳаёти исломӣ баргардед, сипас муттаҳид шуда аз ҳам ҷудо намегардед. мутаассифона имрӯз аксари мусалмонҳо дар тамоми гӯшаву канори дунё аз ҳам ҷудо шудаанд. онҳо ба ҷараёнҳои мухталифи сектанти идеологӣ шикастаанд, ба гурӯҳҳои мухталиф, созмонҳои гуногун, ҷараёнҳои гуногуни созмон ҷудо шудаанд. мушкили ин нест, аммо мо бояд муттаҳид шавем ва як ҷомеаи исломӣ бошем. ин аст роҳи наҷот. имрӯз ғайримусалмонҳо аз мо истифода мекунанд, зеро мо аз ҳам ҷудо ҳастем. агар мо муттаҳид мебудем, ин ҳеҷ гоҳ рӯй намедод. савумин, имрӯз мусалмонон назар ба охират бештар ба ташвишҳои дунявӣ нигаронӣ мекунанд. аллоҳ дар қуръон мефармояд ки агар барои зиндагии дунявӣ ҷиҳод кунед, худо ба шумо дуньёро ато мекунад, аммо дар охират аз савоб маҳрум месозад. вале агар барои зиндагии охират талош кунед, аллоҳ ба шумо ҳам дар дуньё ва ҳам дар умри абадӣ подош ато хоҳад кард. ҳамаи мо яке аз оятҳои муҳимтаринро медонем ва онро бисёртар тиловат мекунем. худованд дар сураи бақара ояти 201 мефармояд: ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. парвардигоро, ба мо дар дуньё ва дар охират некӣ ато кун ва моро аз азоби оташ нигоҳ дор. ҳамаи мо ин дуоро медонем. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. аммо оё дар ёд доред ки оёти пеш аз ин чӣ буд? бештари мусалмонон намедонанд ва дар ояти пешин гуфта мешавад ки онҳое ки танҳо ба хотири зиндагии дунявӣ ҳассосанд, инҳоро дар охират насибе нест. ва пас ин дуо меояд. аммо агар қисми аввали ин дуоро таҳлил кунем, мебинем ки сухан дар бораи зиндагии дунявӣ меравад. ربنا آتینا فی الدنیا. худованд дар ин дуньё некӣ ато кун ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ва ба мо баракати зиндагии охиратро насиб гардон ва моро аз азоби оташ нигоҳ дор. пас сеяки ин дуо ба талаби беҳтарини дуньё бахшида шудааст. дуюм, ба мо дар дуньёи охират беҳтарин неъматҳоро ато кун ва савум, моро аз азоби оташ нигоҳ дор. сеяки аввал ба зиндагии дунявӣ ва сеяки он барои охират бахшида шудааст. некӣ дар охират ва моро аз азоби оташ нигоҳ дорад, маълум мешавад ки ҳатто аз рӯи ин дуо сеяки зиндагии дунявӣ ва аз се-ду ҳиссаи зиндагии охират бахшида шудааст. мутаассифона имрӯзҳо аксари мусалмонон ончунон дар пайи зиндагии дунявӣ ҳастанд ки зиндагии охиратро фаромӯш кардаанд. аммо агар барои зиндагии оянда кӯшиш кунед, иншааллоҳ худованд ба шумо дар дуньёву охират ризқ медиҳад. вале агар дар дуньё чизе талаб кунӣ, бигзор ки ҳадди ақал сеяки дуоят бошад, вале на бештар. мусалмонони имрӯза гӯё дар соҳаҳои тиҷорат ва ё дигар соҳаҳои касбу сиёсат барои зиндагии дунявии ҳастии ояндаи онҳо ҳастанд. агар барои зиндагии охират мебуд, аллоҳ ҳам дар зиндагии дуньё ва ҳам дар охират мукофот медод. ин се меъёр танҳо як бахши хурд аст, аммо бояд ба онҳо таваҷҷӯҳ кард, зеро онҳо барзами бисёр омилҳои ниҳоӣ муҳиманд, дигараш дар беҳбудии вазъи умумӣ. ман боварӣ дорам ки агар ин се омилро бихоҳем, яъне ба қуръону суннат баргардем ва аз ҳадисҳои саҳеҳи паёмбари азизамон пайравӣ кунем, наҷот меёбем. ин аввалин аст. дуюм, мусалмонон бояд якдил бошанд, на пароканда. савум, барои зиндагии охират бештар кӯшиш кунем. агар барои охират кӯшиш кунем, аллоҳ моро ҳам дар дуньё ва ҳам дар зиндагии охират пирӯз мегардонад. ки агар мо барои зиндагии дунявӣ саъй кунем, ин набояд аз се як ҳиссаи саъю кӯшиши мо бошад. умедворам ба саволи шумо посух додам. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي